Myanmar rama Sipai ten thu nei na in pe a Aung San Suu Kyi le a khon bol te an man fai vek nuwa Myanmar Mipui te chuan Sipai thu nei na paya Mipui te than lalin ro an rel the nan ma an la zela Sipai ten khapna thu pek chua Mipui te an rig rap nuwa po Mipui te hi an tlawm du lova nimin ni lai ni February ni som po khan Myanmar ram ko pui rang sanga Mipui ten lungoi lo na an lantir ani Myanmar ram hun sang sanga zirlai zirtir tu sarkar na thok le tlom ngai pol sang te chu thu khat wa in tel khomin Mipui te hne na thuni na pe kir le kan du ti te kan du ber chu democracy ani ti te chu an naw la ani a Buddhist pui thiam te po in hetianga Mipui ten ma an la na hi thlopin kongzo na hian an tel ve a kho pui lian a chau ni lo thingtlang lam namte naw jok te channel ma po Mipuin kongzo in Sipai thu nei na an du lo zia hi an lan tir ve zel ani tarlan to angin February ni khat khan Myanmar Sipai te chuan Suu Kyi pol ten nikung November thla in thlan puya ne na an chan chu thil dik lo om wang ti in chuan lam an siama Mipui thlan lal sarkar na siam tur te chu man kho min Sipai general min ong hlaing chu Myanmar rama lalber anita ani kha kumsang ka zakwa somruk le pani khan Myanmar rama hian Sipai lal ten sarkar ding lai pai thlain kumsom nga chung zet ro an rela sang ka zakwa somri le pariat khan Mipuin Sipai sarkar chu pai thlak tumin buaina an siama Sipai ten tharum mangin an beya sang ni le pasari khan Buddhist monk te malak na in Mipui an nuar le a hemi trumpo hian Sipai ten tharum mangin an beilet ani chu tiang chu hreng ma se Myanmar Mipui te an duai lo na sa a thole ani khan Sipai ten an ram khopui beratana kum sang ni le panga a an din ngai pito le Mandalay khopuya Mipui pung khom te chu Sipai te chuan tuin an phu dara Mipui no dar nan van lam hoin silai an met puak boka nai pito wa chuan Sipai te hian thel ret silai mu rubber bullet mangin Mipui te an kapa hemi wang hian meiche pakhat chuan alua hliam atuar an tia Human Rights Watch thok tu te chuan nai pito dam do ina doctor chuan he meichia hi an aviau ni in a soi ti an tar langa mipa pakhat poin a oma hliam atuar ni in an soibok Sipai thunun TV channel MRTV a chuan Mipui lungoi lo te hian boina an chok chuak ni in puan ani thung Sipai sarkar chuan Myanmar ram hun ranga mipanga ay tam om khom khamna thupe ka ti chuaka zandaria da tanga jingdar di chung curfew an pong boka ma se hei hi Mipui te chuan an zom lem lova Myanmar Times Chanchin bui na ta landanin Sipai te hian khopui som thuma curfew le khapna hi an puang ni in an soi thole ni zandar ko le chan ve khan Sipai te chuan Suu Kyi Party National League for Democracy NLD te mun pui yangon nami chu lu chuin le khapoimo le computer hardware te an la chuaka an office chu an kal sak bok ni in NLD thupuang tu chi to chuan asoi ani Myanmar ram hun sanga Mipui ten Sipai sarkar du lo na an lantir zela Sipai te khapna thupek bo chia in mi sang tam tak kongpuya an chuak khoma an lung oi lo na an lantira kal chuak ve theilo te po in an in le a che vela pung khom te an thlop zia chu an thei angin an lo lantir ve bok ani heti lai hian Sipai te ne na thokho party Union Solidarity and Development Party USDP te chuan Myanmar ram hun thren khata kong an lo zo ve bok USA chuan hetianga Myanmar Sipai ten Mipui te laka tharum an tho hi nataka demin State Department spokesman Ned Price chuan Sipai te hian thunei na kalsan turin kan ngen non le a Mipui thlan lal sarkar ne na thunei na hlan le se kan du ani an mi man te chu se in biak na man ru an ti top te po lib le se tharum tho lo se kan du tak zetani atia US chuan Myanmar atranpui na chu a en non do na Sipai te hian an thil ti ra an seng do na ni atibok New Zealand chuan Myanmar ne na an inzom na chu chat ngalin
Sipai sarkarin an hman tangkai thei tur tanpui na engma Myanmar an thon lut don lo ti New Zealand ram foreign minister Nanaya Mahuta chon apuanga voin zir top ni hian member ram somli le pasari omna UN Human Rights Council chu Geneva a special session nein an thu khom dona Myanmar ram buaina mipui te torna chungchang hi an soi ho dona ni heta an thu rela zir hian Myanmar sipai sarkar laka khovel ram sang te malak dan tur chu alang ruak tura ngai ani thungai nom bengver thudik le thuthar ni boxi isiat theinan he channel hi lo subscribe la notification bell lo met nge yan che